Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Donald Trump ari kumushyiraho igitutu gikabije ku gushaka kugera ku mwanzuro w'intambara imaze hafi imyaka 4 hagati y'Uburusiya na Ukraine. Zelensky kandi yavuze ko gahunda iyo ari yo yose yasaba Ukraine kureka ubutaka Uburusiya butafashe mu burasirazuba bwa Donbass yakwanganwa n'abanya-Ukraine mu gihe yashyirwa muri kamarampaka. Tubahe kaze kuri channel Pacific Update News. Ntujye ku subscribe niba ugeze kuri channel yacu bwa mbere kugira ngo ubashe kumenya amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Mu kiganiro yagiranye na Axios, Zelensky yavuze ko bitari bikwiye ko Trump ahora asaba Ukraine atari Uburusiya gutanga ubworoherane mu biganiro by'amahoro. Zelensky yagize ati nizeye ko ari amayeri ye gusa atari umwanzuro yafashe mu gihe abahagarariye Uburusiya, Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu biganiro i Geneva. Trump mu minsi ibiri ishize yavuze ko ari Ukraine na Zelensky bagomba gutera intambwe kugira ngo ibiganiro bigende neza. Ari mu ndege ya Air Force One kuwa mbere, Trump yavuze ko Ukraine igomba kuza ku meza y'ibiganiro vuba. Ibyo nibyo mbabwira. Umuyobozi w'itsinda rya Ukraine mu biganiro Rustem Umerov yavuze ko umunsi wa mbere w'ibiganiro i Geneva wibanze ku bibazo bifatika n'uburyo bushoboka bwo gufata imyanzuro, ariko ntiyatanze ibisobanuro birambuye. Yavuze ko ibiganiro bizakomeza kuwa gatatu ari wo munsi wa nyuma. Abayobozi b'Uburusiya ntacyo batangaje ku biganiro, ariko bitangaza amakuru byaho byavuze ko ibiganiro byari bikomeye cyane kandi byamaze amasaha 6 mu biganiro by'impande ebyiri n'iby'impande eshatu. Impande zombi zemeye gukomeza ibiganiro kuwa gatatu. Ikigo cy'umutekano cya Ukraine cyatangaje ko indege zitagira abapilote drones za Ukraine zagabye ibitero ku cyambu cya peteroli cya Tamani mu karere ka Krasnodar mu majyepfo y'Uburusiya, ndetse no ku ruganda rw'imiti mu karere ka Perm hafi y'imisozi ya Ura mu ijoro ryo kuwa mbere. Umuyobozi yavuze ko iki ari igitero cya kabiri kuri Taman kuva kuwa 22 Mutarama. Ikigo cy'umutekano cya Ukraine kandi cyagabye igitero ku ruganda rwa Flax Chemicals mu karere ka Parma ruri nko mu birometero 1600 uvuye muri Ukraine. Rukaba rufatwa nka kimwe mu nganda nini zitunganya metanol mu Burusiya no mu Burayi. Umuyobozi w'ingabo za drone za Kiev yavuze ko kuva uyu mwaka watangira Ukraine imaze kugaba ibitero ku nganda 9 zitunganya peteroli mu Burusiya. Mu itangazo yashyize kuri Telegram, Robert Kravidi yavuze ko izo nganda ziri mu bigo 240 byo mu Burusiya no mu turere twafashwe nabwo byagabweho ibitero na Ukraine. Ikibuga cy'indege cya Vilnius muri Lithuania cyongeye gufungurwa nyuma yo gufungwa by'igihe gito bitewe n'ibipupe by'iteganyagihe byaturutse muri Terarusi byinjiye mu kirere cyacyo kuwa kabiri nijoro. Iki kibuga kiri nko mu birometero 30 uvuye muri Belarusi bimaze gufungwa inshuro zirenga 10 kuva mu Kwakira 2025 kubera ibibazo nk'ibyo. Urugendo rw'indege rwahagaritswe iminota 75 nyuma y'uko ikigo gishinzwe gucunga ibibazo byihutirwa muri Lithuania bibwiye ikibuga ko ibyo bipupe bishobora gushyira indege mu kaga. Ubufaransa bwafunguye tank yitwa Krink ku wa kabiri yari ikekwaho kuba iri ku bwato bw'Uburusiya bwifashishwa mu kunyuranya n'ibihano nyuma y'uko nyirayo yishyuye amande ya miliyoni z'amayero
ingabo z'Ubufaransa n'abafatanyabikorwa bayo bayihagaritse mu kwezi gushize hagati ya Espagne na Maroc nyuma y'uko itangiye urugendo rwayo mu Burusiya. Abayobozi b'Uburusiya batangaje ko ibikoresho bya Starlink byifashishwa n'ingabo zabwo bitakiri gukora mu byumweru bibiri bishize, ariko ko bitagize ingaruka ku bikorwa bya drones. Uwungirije minisitiri w'ingabo w'Uburusiya Alexei Krivoru yavuze kuri televiziyo ya leta ko nubwo Starlink itari gukora ntibyagabanyije imbaraga cyangwa imikorere y'ingabo zacu. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine Mikhail Fedorov we yavuze ko byagize ingaruka zikomeye ku bikorwa by'Uburusiya. Ukraine yongeye kwigarurira kilometero kare 201 mu minsi 4 ishize ifashijwe nuko Starlink yahagaze, nk'uko isesengura ryakozwe n'ikigo Institute for the Study of War ribigaragaza. Uburusiya bwakajije umurego mu bikorwa byarwo by'iterabwoba bikorwa mu buryo butaziguye kandi busa n'ubwiteguye gufata ibyago byinshi mu gace kegereye Sweden, nk'uko umuyobozi w'iperereza wa gisirikare rya Sweden yabitangaje kuwa kabiri. Thomas Nilsson, umuyobozi wa Military Intelligence and Security Service, yavuze ko yizeye ko Moscow izakomeza ibi bikorwa nubwo yaba itsinze cyangwa itatsinze muri Ukraine. Military Intelligence and Security Service muri raporo yayo y'umwaka yatangaje ko Uburusiya bwateje imbere uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa mu ntambara ya hybrid, harimo gukwirakwiza amakuru atariyo, ibitero by'ikoranabuhanga, ibihano by'ubukungu, ibikorwa by'iperereza no kwivanga mu matora. Ikigaragara cyo nuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya igeze ku rwego rukomeye rwa diplomasi, gisirikare, ubukungu n'umutekano mpuzamahanga. Iyo usesenguye ibivugwa n'abayobozi batandukanye n'ibyabereye mu bice bitandukanye by'Uburusiya, ubona ko iyi ntambara atari ikibazo cy'ibihugu byombi gusa, ahubwo yahindutse ikibazo cy'umutekano w'isi yose. Icyambere kigaragara ni igitutu cya politiki hagati ya Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko hagati ya perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky na Donald Trump. Zelensky agaragaza impungenge ko Trump ari kumusaba gutanga ubworoherane bwinshi kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigerweho. Mu mvugo ze agaragaza ko atifuza ko Ukraine itanga ubutaka mu rwego rwo gushaka amahoro, cyane cyane ubutaka butafashwe n'Uburusiya mu karere ka Donbass. Ibi byerekana ko ibibazo by'ubutaka ari cyo shingiro ry'intambara kandi ko ari ikibazo cy'ubusugire bw'igihugu. Ni mu rwego rwa diplomasi, ibiganiro byabereye i Geneve bigaragaza ko impande zombi zishaka nibura kugerageza inzira y'ibiganiro, nubwo amakuru avuga ko ibiganiro byari bikomeye kandi byamaze amasaha menshi. Kuba byarakomeje ku wundi munsi byerekana ko nta ruhande rwifuza guhita rucika intege, ariko nanone kuba nta makuru arambuye yatangajwe bishobora kugaragaza ko hari ibibazo bikomeye bikiri mu biganiro, cyane cyane ku bijyanye n'imipaka n'umutekano. Ku ruhande rwa gisirikare, ibitero bya drones za Ukraine mu Burusiya bigaragaza impinduka mu buryo intambara irimo gukorwa. Kuba Ukraine ishobora kugaba ibitero ku bigo bikomeye nk'inganda zitunganya petroli n'inganda zikora imiti mu birometero birenga 500 uvuye ku mupaka wayo, byerekana iterambere mu ikoranabuhanga rya gisirikare. Ibi bifite ingaruka ku bukungu bw'Uburusiya kuko ibitero ku nganda za petroli bigabanya ubushobozi bwo kohereza no gutunganya ibikomoka kuri petroli, ari byo soko nyamakuru y'amafaranga ya leta y'Uburusiya. Nanone kuvuga ko Ukraine imaze kugaba ibitero ku nganda 9 zitunganya petroli kuva uyu mwaka watangira, ndetse igakora ku bigo 240, byerekana ko intambara yagutse ikava ku mirwano yo ku butaka igera no ku bikorwa remezo by'ingenzi. Ibi bishobora gutuma Uburusiya bukaza intambara mu kurinda ibikorwa byarwo, bityo bikongera amafaranga bushora mu mutekano aho
kuyashora mu bindi. Ikindi kintu gikomeye ni ikibazo cya Starlink, kuba uburusiya buvuga ko ibikoresho byayo byahagaze ariko ntibigire ingaruka ku mikorere ya za drone, mu gihe Ukraine yo ivuga ko byagize ingaruka zikomeye, bigaragaza intambara y'amakuru, information warfare. Buri ruhande rugaragaza ko ruri mu mwanya mwiza kurusha urundi, ariko ku Ukraine yarigaruriye ibirometero 201 mu minsi mike bishobora kugaragaza ko koko guhagarara kwa Starlink byagize uruhare mu kugabanya ubushobozi bw'uburusiya bwo guhuza no kuyobora ibikorwa bya drones. Ku rwego mpuzamahanga, ibikorwa byiswe hybrid threats by'uburusiya bigaragara mu makuru aturuka muri Sweden. Hybrid threats zirimo gukwirakwiza amakuru atariyo, ibitero by'ikoranabuhanga, kwivanga mu matora n'ibindi, bigaragaza ko intambara itakiri iy'amasasu gusa, ni intambara y'ubwenge y'ikoranabuhanga n'itangazamakuru. Kuba Sweden ivuga ko uburusiya bushobora gukomeza ibi bikorwa regardless of outcome muri Ukraine, bigaragaza ko ibibazo birenze imbibi z'intambara y'ubu. Ikibazo cy'ibipupe by'iteganyagihe byaturutse muri Belarusi bigahungabanya ikibuga cy'indege cya Vilnius, nacyo cyerekana uko umutekano w'ikirere w'uburusiya uhora uri mu kaga, nubwo byitwa weather balloons. Kuba byinjira mu kirere cy'ikindi gihugu bishobora gutuma haba impagarara za diplomasi, cyane ko Belarus ifatwa nk'umufatanyabikorwa wa hafi w'uburusiya. Ku bijyanye n'ubukungu n'ibihano, ifatwa rya tanka yitwa Grinch n'Ubufaransa igakekwaho kunyuranya n'ibihano byafatiwe uburusiya, bigaragaza ko ibihugu by'Uburayi bikomeje kukaza ingamba zo gukurikirana no guhana ibigerageza guca muri humye ibihano. Ibi bifite ingaruka ku bucuruzi mpuzamahanga bw'uburusiya no ku bushobozi bwabwo bwo kubona amafaranga yo gukomeza intambara. Mu isesengura rusange, amakuru agaragaza ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, igitutu cya politike hagati y'abafatanyabikorwa. Icya kabiri, gukaza umurego w'ibikorwa bya gisirikare byifashisha ikoranabuhanga. Icya gatatu, kwaguka kw'intambara mu buryo bwa hybrid no mu bindi bihugu. Icya kane, gukomeza kw'ingaruka ku bukungu mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Ukraine, icy'ingenzi ni ugukomeza gusigasira ubusugire bw'ubutaka bwayo. Kuri Zelensky, kwemera gutanga ubutaka byaba ari ugutsindwa mu maso y'abaturage be. Ku ruhande rwa Trump cyangwa Amerika, bashobora kuba hari politike y'imbere mu gihugu ituma bashaka kwihutisha ibiganiro by'amahoro, cyane cyane niba intambara ifatwa nk'ikorwa rihenze ku misoro y'abanyamerika. Ku ruhande rw'uburusiya, gukomeza kugabwaho ibitero imbere mu gihugu bishobora gutuma abaturage babona ko intambara itakiri kure yabo, bityo bigashyira igitutu ku buyobozi. Ariko nanone uburusiya bushobora gukoresha ibi mu gukaza umurego no gushimangira ko burwana n'abanzi benshi. Mu gusoza aya makuru agaragaza ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya iri mu cyiciro gikomeye, aho diplomasi, ikoranabuhanga, ubukungu n'umutekano bihurira. Nubwo ibiganiro by'amahoro biri kuba, ibikorwa bya gisirikare birakomeje kandi bigenda birushaho gukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Ejo hazaza h'iyi ntambara hazaterwa n'ubushake bwa politike bw'impande zombi, ubushobozi bwazo bwa gisirikare n'uruhande rw'ibihugu bikomeye ku isi mu kuyishyigikira cyangwa kuyihagarika. Munyemerere tubashimire mwebwe mwakomeje kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka, ntibagiwe gukora subscribe ndetse na share, cyangwa se ngo usige igitekerezo muri komanteri. Imana ibarinde, naho ubutaha. Ciao, bye.